Khubor bagi bidang sengobhai pi syakimat Khubor mentakajan mit. Inya pashwa syakimat Khubor na Kylleng ke Jylla. Kakashuri jaga district and session judge ke East Khasi Hills kala hukum banset nyosngi yu president Jonganehu student union usamla Sandy Soton blasha tian bishar haganop haisngi jangka project Ïaïong arajara pausan hadim lakem ya halaga jing syak mudai ejahar hu assistant professor ke skol ba nehu u aluk sing hakar pesantren Ïaïong arajara pausan daga bakeno ba unung ilam jangki samla puli ke skol ba nehu ringkat buat sangat kuepat kelak takti buat penmensau daga penap daga kanci narandang. Kakusnam Pat Mashri ketika kusnam ke behe hari India ya ke belaju ai naga benta kira pat ba. Mentapat naga naga Jylla dan sesuai pat ubayo ya ke naga kusnam nakti jang Presiden Jongkari ke Draupadi Murmu beruni udah Profesor David R. CMLE. Ïaïong kebuan ringkat beruslap ubajur hakamit jangkat pundru truk Ïaïong arajara pausan kela jenrat bat penjulor ya ki yeng kesam ki ding kesit ki jingtung jingtap bat kinar post elektrik hakis taun lagi shnong ki bahap hapok Raniko Civil Subdivision Southwest Khasi Hills District. Henry wat hapadeng ki jing syap penjulor jong ki yeng kesam tambah kamshim dalam kenu-kenu ki jingja besngausi nekino-kino ki bensau. Keshnong kelem sangrin kalit bo daki skum haki klau shnong kanang bagi sim kiblas dang do jat no menta kinla ban karoi. Ia kini kam ledek deka Forest and Environment Committee jang shnong hapok ke jingala musodar uba BS imli ubat ru kumu chairman jang deka committee beruba ND Kardosau ubri secretary jang committee. Kidong shnong ledek bo ia kini skum hajrong ding kanang bagi moina kibaju ong haktin shnong jongki kiniok ban khakun bat khaban pendroi. Kasyidong kelama hami kinu-kinu kibasiat ya kisim maklau bakin ngat hagajing pejitom kibating Ïaïong kebawan lang berulap ba ubajur hakamit arhu pradrik Ïaïong arajara pausan. Laliat ikitunum yeng jungi kat ndrudlik yeng shnong beriu haki shnong kibahap hapok ke Southwest Khasi Hills District. Kagum kejingtip bela yoklum liat hu bagi long yeng kibla syakta haki Ïaïong kidi kibahap hapok kemau kerwat bat Raniko Sianari Blok bakin thup Sautali hakashnong umsau artali hadiwian kuwe pat jaut kuwe hapendan sakwang hendrutli hagol sara kuwe hanong kenba bat kuwe hanoli kata hadi gejingja kablaja hakabusan juk Ïaïong arajara pausan ya keba arngut ki menteri jong kahima melim kata menteri night born Karluki ber menteri closton wartingha kila ujo daki jaha shamonga police station bersya ya arngut ki beriu kata Kershon Marbanyang berudeming nong klau dak bakeno bakini kelawan rak beriu kemasan pongut haringkat ketiar penmensau ban penwit yang dorba jeng sankur khatwekur kablalong hayo milim rim bakla ketak tiru ya ki menteri Karluki bermenteri wartingha mentapat ki menteri jeng sankur khatwe jaga hima milim klami syakmat ban ajeng kershan ni kini ki arngut ki menteri ban penremru ya ke jingle jong Kershon Marbanyang berudeming nong klau haringkat ke kenhuan jongki ke belawar bentut ya ke dorbar ke basyang perkat nak benta kaliatnya. Kisah melapuli jong ke skol ba nehu ke besngokya ke jingrung jongki pulet ke Jylla bagi pulet Central Armed Police Force ha campus jong ke skol ba hak project Ïaïong arajara pausan klemi syakmat ban penrem jur ya ke jingle jongki bor pulet. Kisah melapuli lara ru de plakat bagi lama yang pendam jur ia ketenat pulit ke sorkar Jylla ke sorkar pedeng. Ban pinsngau tu ikipat ba syapang gajing ma na gajing pang rabis ni gajing pang basyadat hakim rat ketenat ke koi kakya lingba ke office district medical and health officer ringkat gajing trelang ba ketenat animal husbandry and veterinary lepen long gajing pensyai hagashnong Kylleng Ribhoi district. Kino hilam jong ko all Meghalaya Pharmacists Association hakak berkendai juk Ïaïong arajara pausan Keladawai ke sorkar Jylla bahkan penlong no election jangka Meghalaya Pharmacy Council kanang berbinti kena batangki beri kebadan ke jing tebet ban mi khamat yaki kenhun jangki pharmacist ha ke Jylla. Haga jing kendo ya ke menteri ke sorkar Jylla ke kemi ya ke tenat ke koi kakya ke Dr. Amprin Lingdo Bandawa beri penlong no ya ke jing thongkam yaki pharmacist hapok ke Directorate of Health Services ban kentiu syu ya ke jing don jangki nong tre pharmacist haki district hospital CHC, PHC, bat sub center, bat bentong ru kambun iki drug inspectors ha ke Jylla.
Ka kenro kelut komiti senra jawai lalek kemen ni ke jingdap lai pusan senam ni ke Queen Tricentennial Celebration kabla sedang naduk kapusau Tarik bat ni ke bala penkut hakap penyo truk Ïaïong araja pausan hayeng wali lum Pyrthei pia ringkat ke jing Kylleng jong MLA ke juai ba wailat miki Jylla udoloi ke elaka juai ba purman kenjing presiden ke senra juai ba OH doi general secretary ba arwat ki sumer kilong kemilong pa nalor kiwe Kinoilam jangki samla pulih khasi Student Union hakap kundai truk Ïaïong araja pausan Ladawai Assistant Professor Alok Singh buhikai hagi Department of Hindi jangka skol ba bu deben penbet lagi jang ki jingduna bat bu umdai hiru berwarna ki kendram hapa ke skol ba nehu Kinoilam kaseng balam khamat do Presiden usamla lambok stawel mangar klapen pawe kene haga jinglet jungo ki samla pulih jangka skol ba nehu Shisngi hadi mikila yeng persya ika jingrong jangki bor pulit ke sorkar Jylla baka sorkar pedeng hapu ke pelau jangka skol ba hadi ke jing syok jong uwe nengkai Assistant Professor Alok Singh hakar pusau truk Ïaïong arajar arpusan mentapat tunya pai syaki Khubor nagari Umindirang ba ka Andhra Pradesh UN Chandra Babu Naidu ulai ro Udaya Krishnan Reddy upulit langrut belakla long mentau IPS officer unu pulit constable ulai yo kekedan ba lais ba sanpau jeng civil service exam ke badang syudap mentau unu pulit un shimtino kumu IPS officer berundai uwe naki he pulit he India Kesri Ram Sena klapen long daga jinglet nyam puja ke bash phokenta ha kesni barakhi ka bash Shuram Jayanti ha Bengaluru bagani ka jinglet nyam ke bash phokenta ban duai na ke benta ke minsim ke belaklat no ha jing syahir thama ki le no bahalgam bakla penlong jing duai ru na ke benta ke shipai kari bekin yo bor laraja bakhi ke thama ha padeng ke India bat ke Pakistan ke State Vigilance Unit jang ke Bihar kelayo kem yo Executive Engineer jang ke Planning and Development Department Ajay Kumar Hakapo budang shim pisa arlak tingka no kontraktor na kebentaban pelat ya kebil kabasa. KSVU kelapen up shirip lakham slam hadim kelayo jingtip bo udew engineer bamsap bat khaddo kila kendrop hakapo budang kenya sendan ya kapisa. Kinong lutik ladong jubor hakarel Nizamabad Tirupati Riyala Sema Express ha Anantapu District jangka Andhra Pradesh baik lalute na kinong lait nang wan kibasyong hagani karel. Kinong lutik lalute ki jing dengser kapisa baki we pak kitiar barem dol jangki patba. Kinong arpungut ki belet ujo syaki pulet halokani ke jingja. Lightly website jangka sorkar Rajasthan kila syahak haki beri ki bana Pakistan bat la pendrung sudah deki jing thok ki belong persya ya ki India. Dapat ki lightly website ki basyahak kuwe ke website jangka tanat pule puthi. Uminti ke tanat pule puthi ke Rajasthan umadan dilawar Lepentip ya kini syak Information Technology Wing bakan le ke badan kam. Syua ya kini kebudayaan Pakistan kala hack ru ya ke website jang Department of Local Self Government bat ke website jang Jaipur Development Authority bat hack ke website la pendrung de jing thok bet thok yaro sudah ya ke Pakistan. Ke Sorkar Jammu and Kashmir kala khangno syua ya sahu pradli jaka jungok kai per bat onumpat sya kinong jungok kai benet syakite jaka. Kerbagi wepat ke jaka jengok kai ke sorkar kelabuk di kibor pahara babiang kerana bakat ong keta AA yakinong Shanghai Pyrthei. Mentapat tunya pai syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Umindirang bakdo ke India Narendra Modi. Udah unong ilam beningkong ke Pyrthei ben ai Kublai yu makat ni. Bersya ajit benlong ke umindirang bakdo ke Canada. Bat ula ai Kublai ru ya ke Liberal Party halo ke jingjop dan buram jangka. Umudi ulo ong bu kermen scam baga jinga day happening ke India baga Canada kanang scam li baga jing sha je jongkat ni ku umindirang bado ukat ni ude economist bat u governor berim jongka Bank of Canada ke Liberal Party ke jit ya u kumunong ilam uban mi bujuli yo trudo ke jing ki ke samla pulih Bangladesh kelanang jor syuk din baga Technical Students Movement kelapen bana da ke jing khang damno ya berok ke program haberok ke politeknik ke badan Kylleng kiri Bangladesh dak bawan ra rutli ke mat jing dawa ban pen thamai biang ya ke kom terekam hakatnan ke bapet ya ke technical education kisamla pule hadhaka politeknik institute kila khang tala ki kamra class ki kamra principal berkum juru ya ke khardap bandrung syakani ke jaka pule
Kesorkar India kala khang sebab yaki ex account jong Menteri Yadari ka Pakistan ukhawaja Asif hari ka jingja belaja ha Pahalgam ha ka pendetri Ïaïong araja pausan. Lakhang yaki account jong dihadirin bu ubu yaki jingtho ki ba ajing kershan penban yaki lekno. Kemajuan kan mau bagi India kala khangru yakan drutlik YouTube channel ki bedai na Pakistan nama bagi penmi yaki Khubor thok ki belong persya yaki India. Ubri ubajulong rong ser ha ka politik ha Canada berdeiru nong kershan barat ba jagi kinhon Khalistan ujak mit sing ulai no ekakam nong elam jagan National Democratic Party hadin bola syarem yaladi hagan election meminta ha Canada bakataru upoi sendan ha kegadan kabalai ke NDP keberan pusangut ke MP mentak la job setang hinyongut using berdeiru unong yang saat an la shimti ekakam nong elam nadu usnam aratar khatnyo. Ka komiti kerpang ba ke Iran kala thong nak bentak-bentok kit halo ka jingpulu ke syahid Raji Port ha Hormuz Zan province ka ba hado nyopun ki beriu kelayam ka komiti lalap ba ka daw ka day na mar ka jinglet hormor ha ka rukam trekam ba ka jingbam shimkya na ka bentak ka jing shingan jong ka pot mentak ka komiti kadang tokit benya banlap manu balik bakala bapoi shadow unilpun ka High Commission jong ke India ka badana Canada kala pintip baklalap ya kemet yap jangka samla puli ke bana India wajar ngah Canada. Kiri ke samla puli kedai ka Van Shika ke konjung Devender Singh wedi ke nongilam ke Arm Army Party ha Punjab. Kalicha Canada arsnem Shiteng Menchua ban pendep ya ke jing puli ki bakham halor. Kerajaan ngan duk kapusan Tarik Ïaïong ki puli kidang tokit bnya ya kene ke jingja. Kinong ya saat an Hasin province jong ke Pakistan kidang beteng ke jing ki jong ki ban persya Yaki jing temu ke sorkar Pakistan dan Pyrthei yang drew ki kanal projek hakwa Indus. Kejing ki ha Pakistan dan persya yaki jing temu ke sorkar kam shimdei tang kinong ya saat an hendaki kin hona per bagi sing san Pyrthei ru ki persya yakani. Ukli do jang ka tanak sentiat ke Israel ni ke Shinbet uronen bar lapen bena bu un rezaino naka kam jong kum kadak kejing shim yaki jing kit kli kalau kejing bamla ban ajing ada yaki pat nang shong ke Israel kibla syahir thma ka Hamas haka nyotrik udasaw arazar apulai ula Khubor bagajing yo ahir thma ka Hamas kri nama kejing tlot ketana sentiat yaka bala poi hadu kejing yap jong syaja aspa ngot kibriu tikituk lagi Khubor hakimat mata kejan mit Khubor